Kubor baman kesngi, awalam shipi da undang yalam news. Kajing iseng KJP Sinod sep ngi kabar pulai kabalalong ha kabalang Presbyterian Sakwang Southwest Kasihil District naduk kan rotrik haduk ka kendai trik leber arajar absan lakmi lenti bakirungej nakaleng kari kesi jentia bat nabar kenpoi ha kendai trik leber arajar absan kabadi kesngi utrai kumta banlait na kajing thengkali bat bansuk kayat kayeng labu renti ir kompaniat kali kumni harum wei kibawan nasyalong bat umoj lenti yaj jakrem lat Sakwang ITI office Sakwang parking madan football mau triong bat kiwe kabar kibawan nakithany randikor lenti rangthong nonglang mokorwat lat district code penden Sakwang jakap parking penden ba penden Sakwang football crowd penden Sakwang bat kiwe kabalai kibawan nakithany nongston bat nong Shillong lenti yaj penden Mautayang Jatsyar Sakwang parking sumo pick up bat kaliret penden Sakwang bat kiwe boss truck Sakwang kabasau kibawan na plangkan shi bat mako pet lenti yaj rangmau lat rangmau penden umdo jakap penyeng kali penden umdo bat kiwe kijing tha badon kam kinonya kali kide ban burom bat kongo ia kijing penriat jong pulit traffic bat ke volunteer kinonya kali kim dai ban pen herstat ia kali kim dai ban penyeng kali kelumar ne penyeng harut surok inda kilarung hake area mau kerwat kim dai ban overtake bat ada don kinok junun kam bakrke skau ban phone shaka police control room how number phone balabu room kani kalong kat kom bala apply the superintendent of police Southwest Kasihil District mau kerwat Kubor baman kesngi, subhawan subscribe ya ka channel undang yalam news. Kublai shibu.